adlen baat ge furtama baga mi bayan wani idha ma qala li rabbi amastahya'ta ta'sini timiyala ge veri rabbu miyala ya bas wahi ku rabba fi namai tiba timan allah han ureduma ladunu gannani heyye wa tukhfi dhanba an khalqi timan allah galu takunna tiba e faafata sirru kurame ekama ku timan allah ge hadrata tiba annani uredi faava mihege gotugai فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني كيهنن هجے تو تمن الله جواب داري واني جواب ديني تمن هوري حالات کے بڑو کمائے ومن ذا سوف يحميني تو تمن کاک ہے حمایت دینی رکعت رکم دینی اسلی النفس بالآمال من حين الى حين ایکی وقتوں اے وقتوں اڑے وقت تمن کے نفس تمن کے ہت امید کے نس امید تا گا کرمے ایکی heyo kankan himmacak genes ehne kamaku wa ansa ma wara al maut madha ba'da takfini kamaku timanna duniya mati ga gota hin hamaja sada gen hitage chi harwada gonne kamaku timanna mi hadana taala fa mi wani maramu fahwane gota medo maru ve timanna ge kafun timanna ga ga oladi ma den wane gota ka medo timanna mi wani hadana taala fe ka anni qad qamintu al aisha laysa al maut yatini timanna ya mi duniye ga mi hame khani ulen wettana ki yaqeen kon enge fade mi tanun timanna udane kam ga yaqeen kan libifa fade timanna ge fahatu maruna nan ekam timanna hi kurime wajaat sakratul maut ash-shadidati man sayahmini hindu timanna gaata ge gotuga timanna hutta maruge sakaranga timanna ya baddal kuriye gada fadwe gemwa maruge sakarai fahedin timanna kaak hoya himayate rakkater kam edeni نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني دمنا كمشاعر بميست كنا بلالي ما دي تمنا كاكو هي تمنا كبدلوكا فيدويا هيك بنوات تمنا كبدلوكا مي مارو داني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني تمنا يا سوال كربينه دنيا متيغا تمنا كوني كون كمت كون كانت تكتو ادوه تمنا سلام كان لبينه ركعتر كان لبينه ادوه اي عمل تك سبن تمنا كامياب لبينه فكيف اجابتي من بعد ما فرطت في ديني كيهنن هجه كما تمنا ادوه جواب دي تمنا دنيا غا فروا كدكو hiyo amal ta kurumun ekkiba ve farwa kuda ko dukal mi hekkum ge dini kankan farwa kuda ko dinu ge kankamun ekkiba ve mi hekkum ge waya waihi alam asma' kalam allah yad'uni timan yang huri halaki ge bodu kamae timan yang adu nivuni heje allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge kalam fulga timan ya mukhatab kuraba wahi kuraba angwa fawati alam asma' bima qad jaa fi qaf wa yasin fa timan yang adu nivuni heje qur'anuga qaf suratuga yasin suratuga bayam if kuraba fa wahakata alam asma' bi yawmil hashr yawmil jam'i wad din fa timan yang adu nivuni heje mistakun محشر كربين كما يدوه جماع كربين كما يمهنگ حساب اللبين كم ألم أسمع مناد الموت يدعوني يناديني فهي تمنى أدوني وني هي مارك هبوا ملائكة بكلا تمنى قوا تمنى جمر هبوا تمنى قوا كم فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني ميلا غير ربي با الله حضرة منني توبة وحال ميادو تمنى يا ركعتر كم ديني فيكون فراتين هي سوى رب غفور واسع للحق يهديني فافوسون تنوس في وديگم وا اله في وا حق مغدكا تمنى مغدكاني اله في وا فهيكا هي تمنى ميادو هي تركم ركعتر كم ميگه فراتون دبيني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني إبا الله حضرة مي علامي وني حاضر كريفي جنبي في مي على هي رحمة الله باندي أدي مي على هي ميزان تيلا في هي كم تيلا في بركة باندي وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني أدي مي على حساب الدون دوي كتبا مي على هي جزاء باندي Iburatheh limbatake eham algon men migen Iburatheh libiganna beje halgon men
විස්නාද මාළුගුණ මෙන්ගේ බොම්මේ මීහෙබ්බේ සල්ගුණ මෙන්න මරු ආස්පතල් කොෆිකම් ගවානම අල්ගුණ මෙන්ගේ ජවාබ කමානේ ගීකේතෝ alun ambura rabbirji'un mihem buna mihum terigato em lobet muslima khunna agun men amilla nafsu takamed visna fikur kureme jehe maraki war gaatu gawaeche e takabbirum filantiya duwa maru astiya baminna badal qur'ane mi adi agun menna maru maffahu khabbaluga adi ukhrawi hayatuga wahagatan adi agun men visnadama duniyege hayata lo bima ma mafan amidari nduko famidani emihun naibori ahas badal qur'ane kam ummeduga ekamako emihun naib me fa hubaddalum fanillah falgun men teren kitam mihun to ifada hadisa takka marwe dani no talgun menna marwe as badal qur'an rifada marak malgun menna maru badal koffan eduwahu algun men hama hitama qur'ane adi kiye algun men ekanje no hitama qur'ane edo algun menge amidari ma mafan hitama qur'an khasa gotekka algon me zamana balafkam gawana me fada hadisata mihingani balam babara nubada duwa ulandu faharo igam ga duwa ulandu faharo e duwa gotto ke sababu e malgon men e fada kom mecche kan araro ekama me du visna fi kor koranje he timage mi daturaki mi timage me fawda tur vedanekam tima adi rangala qawaidum duwa mi hikam gavias nuqawadum bahara duwa ehem mihike sababun timage furana hinga daneka vega hinga di hadisa visnama fahatun akare jehumge sababun hadisa hingi sa duwa de sakade algun men rajye ga ek kankol taka bodeti magutam rangal fember ga hedemundani ehena mes e heduma ki ga tabege furana tak dale mevani turuefa algun men visnama algun men furana egota hinga danekama algon men duwa ichakan araro kiyuman onna duwa takaje kiya adi himmati ga ekam bahattagen algon men samadwan jehen ekan kama kihine to algon men halaka bani ene buri annane kam ge ummeedu ga enege mamma heri gega ena maru maffa hoenege kottariya genege mamma hera wannane kottari saaf kurma reeti kurma kiha vene hitu galane to ena gendu sammati heri finna ena la ono hedunta kondu kalwa fa heri ena ge asurta ge heri finna kiha duwa ge mihunge hitu ga eji habla funnane to ena ge lobi wambi mi haya darin darifulu kiha intizare qur'ane to ene buri gen ade to ekamako ene yoni buri gosfa em algon men amal tak sabon algon men namaru as badal kofane algon men farwa kuno sabab algon men degota rakatir manje hemme furtam kam algon menge dina duniya algon menge ukhrawi haya baajwer kurmatta algon men amal ta islah koro efada halate ka kulli marakum maru ikam go vies vese yene en hebe pori ga bayan kori fada ene ya gerun evani duniye ge nutanawaskama fitunataka taklif takun salameve ene ya gevani aram kurumuge manzile ga de swarge ya ene hisabelle duha ha jehende emi malgun men egotan amalta islah kuram vi fahari galgun maru egota lifa wati egota badal koffan adi algun men mi amalta ke sababum ve salgun men ege medueri woni algun men amalta ge egota behettumuge sababum ehme ikama me dalgun visna fi kor koranje algun men amalik ke sababum fahari ga nuisnunge sababum algun men ge nafsu hin nugo suredane hinne me sege sababum ehin aila e badahatta darin takege babba nuata mihege lobiwa darifolo algon men nubada duvum ge sabun algon men ge ihmalun emihige furana hinga dane kiha bodu taklif to vene to lobiwa dariye lobiwa mihagu gellidi yadiki gege tora emi hunan alala ne hiderikam for kodden huri hama ekane mihakam ge svedane timage sababu kiha bodu hiddatikam etto kiha bodu hitama etto hama egota maruge mi wahaga deki vero mita haduma kollo muhimmo amille marwa mismi hun kardan jehige no tenum vesgo gota marwa mismi hun argumen ningi tibba kulli ekan hama mi beni mi kardan jehije mieni gota marwecce allah ge minwar fula galgon men iman ve algon men nam mi hawal kurefa wa amanen algon men ge nafsaki e ilahu ge milke galgon men amane ter kama ki beluma hawal kureifawa e nafsa galgon men oka terwanje hene e nafso furihama gotu galgon men walhatta amana terwanje hene allah ge rahmet tanawase fulawegen wairu kibito amille duniya matiga dimawa hinnuda
hin nutanas kamege sababun e namilla furana dubwadam ve Allah ki e ilahuge alutakunna fudi wodigen wa ilahege ilaha wakil qura mistakunna pahariga timanne minongote nete timanne ehideri kame for kod dene timanne hemen ede ves miya gunete mi duniya matin timanna fuhi ve fe mi wani timanna duniya bole duniya mi wani timanna matin fuhi ve fe hema timanne ngen hame kane hallaki duniya duko diume ekama ku visnama enage ves gatimage mihti ben ena mille furana nagalani ene ekamako ene ekam salame bi mehem mihunna ves singhama jeh libene ekamako enage mamme hama ekala asar qur'ane nuto enage bappe ekala asar qur'ane nuto enage ebbandu ebfa mihun tibene ene akiga kuledan ule kokkoe giyan ena annare enage intisaruga kokko hun eta duhak pure ekamako ene furana nagalunge sabon ena namuna ekamaga bele enage kokko ene gellitiye emihunge hituga kiha duhe vandekage zaham haruda punnane to ena beenu kure ena gejji hita geterega ena gengulno hedun taka ejji e asaru fida dan kiha duhe nagane to ei hallenu amille nafsu nagaluma ki hallenu ege sababun eta bayaka eta zaham take difa eta hiddat kame difa deveni ehmi amille marvuma visna evves mihako amille visna nambi adon anekka timage veri rabba me de ilah ki ogantere ilahe adi hame hemme timaya pau timage ga timage mihunna me do tima ikankama kettere ve horejje kam go wanama timage paraton e kettere kam go namuna libigan eta bekus vedane allah ge qafa qadara min warfula imam vai he gotuga haya betu koram vi allah subhanahu wa taala angawa fa go talgun nafsu ta duwa nudami e ilahu nahi kurba haram kurba fa gotuga e malgun men bes algunge ihmalum mifada kulli maurta gatwe dane hemi me kama de teregas rakatere samad wabi algun men amal tag islah kuram ve algun men na duwa hemi annani e duwas am yaqinum vesannane ade marwes badal qurane adi khabbaluge hayat algun badal qurane ade qiyamah duwa algun men emburi rujua kurve ne tanu algun men ko gono kantatte khabar algun men na deve ne hemi ma mi kama de terega visnabi algun men haya bajwerigen dane algun menna marwas badal qurairu rabbirji'un miala amuralun dunia fonu vande buna baikam ga nube veto egia khilafak allah subhanahu wa ta'ala ga wahi bas fulgawa ya ayyatuhan nafsul mutmainna e iman kam ga sabun hita hamajehun lifawa nafse irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya tibaga vir rabbuka hadratat tiba ruhigen wa halu hinghama jehigen wa halu dashe wahi kuraba fawa misam kam ga veto algun masake kuram ve maru as badal qur'an maru mafal gon menge hale fala ghaib deneligen wa qafiya wa hinge bes farat kan nenge e algun menge tere maru egos fa mi honge wani khabbaluka e mi honge mati fasali forwade fa wani e mi honge mastaf edani bima halak ve e bimuga wa e bingadu enage masta khala e fana kodani e demi fong enage kashtab bes e fiwe dani hinnames allah subhanahu wa taala enage nimun hisabun genna bienun enage kawwalo e gotuga demi onnane qiyam qaim wandeka e mima mahadam algun mes swal kodam ve algun men e kawwala de ve hindu algun men e kawwalo furutama duwas furutama ri algun men ge halaka bani kon haletto e kawwalo algun men na kurave swal tak algun men na jawab de ve war algun men he amal tak ebetto e birweri kamun salame ba mi war e kawwalo nu tanawas kol de ve mi hum kam ga nuwe e tanaki tanawas tanekam ga ba beikam ga be ve min war algun men amal tak islah kurave to badam vi maraki gat ga va echai maru badal qur'an irennege ehme mi ibrathe inzare Dhirithibeennah algun menna komme mihaka vaa Inzaareh algun menge maru as jehene irennege hama kulliyaka as jeheni e hindu ene ka denno nane ene gemme fahuneva ene gemme duniya machalla emme fahune duniyege manzar ta gene fenne emme fahu manzar ta ene ge gaatu ga be kutibina mes gaati mage mihu kam ge semihum fennane emme fahu faharu ene den ehin alamaka ge datur kurani hemima mara medu bisna alguna mi amal al ta islah kuran be rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehbe algun men angwa fawani emme ha laddat kandana
mi ecchagaade mi mara me dolgon men gina gina handuma ko gol ma du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmen naki ves marat marumatin handuma ko mi mara tayyar we mi mara baddal kuruma tayyar we tibi baykam gaade bevon algon men Allah hange abadu di du'a kuran jehene algon men na rangalu nimu me devato Allahumma inna nas'aluka husnal khatima mi alamen geveri rab alamen geveri ilah alamen na riveti wegen wa rangalu nimu me devash adi alamen na e maru hippemu ge kurim furihama tauba kun tauba muge furihama tauba kun tauba muge fursatu devawa alamen ge tauba qabul kurabash wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.